Tag 75 mo price. Yay! Hindi pagbili ni mo wale. May magkuha gani. Happy birthday! Yay! Hello, hello! We are here at RVR sa Putatan. Libo face sila di 100 pesos lang. Let's see. Let's see. Hi. Let's see. Let's see. This is 800 per kilo. I got half kilo. That's 400. Ang gulo. Okay. Papang. One siya ng strawberry. Yay! Hello mga bang-bang! It's the Bubwit's birthday! Woo! Hey, we are currently here at Marriott. Tanan, 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 hi! Second floor, pool area to the left side. Bruno Mars and Rose. Happy birthday! Nagsana gido. Oy, katuis nanay. Bye-bye! Nabo ba? Thank you. Yay! Arena food! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Picture to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yay! Wish! Yay! Happy birthday! Thank you, my love. Thank you. How old are you? How old are you? 11. Yay! Thank you po. Tanay ko pwede ka masaya. Woo! Yummy! Wow! Kan wala lang swimming or ano? Okay na niya. Approve. Wow, look at that. So cheesy. Let's try it. Yummy. Tasty. Cheers. Tabaho na. Happy naman?
Fish. Ano? Yan. Ano? Fish fillet. Or some eggs. Urang nila mo, sir. Tastes like fish. But it is ang kwan ang atsara. Kasama na ba? Ano pinasabi? Hindi ako tangutan sa mga talang para Ay? Ari kami di sa It's my Marriott. birthday! Birthday mo, Nes. Nag-swimming sila sa Marriott. Ngayon, may cake. Kung apat ka mo, may food nga mo ni 1,000 pila gani? 289. 1,289. O kada mo na mo ang mga vegetable 1,289. O, tanawa bala? O, hasta to. Dason may cake pa sa. Dason free pang swimming. Good for 4. Sa Marriott. Ang Marriott pala hotel. Hindi, may gamay pa ko din na cake. Magintaan pa sa cake. O. Ang sabihin mo unboxing. Ah. Open it. We got Beanie Maloy. We got color blue, rare. You Then made it for you. And then color red is that common. For color pink is victory. We need to get the mystery. Ano ang kwan? Wow! Akong bunot. Bring. Let me open. What now? Oh, it's mystery. Let's open this. What would you like for yourself? What is your wish for yourself? Ang totoo, di ka wish. Nakahandong galing sa una. Ha? You got your wish for yourself? That will make you happy? Hmm? I'm not being nervous. This is squishy. Squishy na milk tea. And then we number one. Put it inside para sa mga gola. Wow! Oh. Woo! Woo! Ayan, yung pabibande. Oh. Look. Tina. Squishy. Tamis. Mataas sugar ni Nana. Ano yung license? Hindi ba tamo ito yung license, ha? Check di ba si edible na? Dito ako pinuha. Hindi. 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 Wala, pwede. Yeah? Sigurado ka? Hindi ba? Edible? Ano na butang? Favorite eh. It's just... Ano? Ganti ah? It's just nice. Ano nyo? Best birthday. Kiss ko. Birthday ka! Pili ka ng partner. Pakape? Order ba? Thank you, Nana, yung bed. Feeling ko, Oo. mag-birthday ako again. Gagawa na lang kami ng tiramisu. Dalaw kami. No, isa pa ni Kadlaw. Wow, mga kabangbang. Super busog kami. We are 3. Pero, pang dalawang tummy kasi we have the Bubwit. 1 tummy of mine. 1/3 and 2/3 of nanay. Yay! Thank you! Coffee for our nanay. Pampatanggal ng fats. Pampatanggal ng fat. Wala ka pang buwang din man, be. Thank you!
Happy birthday! Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong yung channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimti. Ruby Inspired!